blay pi baro na kaliang gadudashin kendra Shillong ipinyan subhay pi shini gatup kubor menta ka janmit. Shaban paj ki kubor babanya inya pet shuai ki mat bakong san. Let you kejad Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi Syakari France UAE Bat Bahrain ong ba kejing temu bakong san kalong halor kejing ye trelang hapedeng ki ari. Lawan Rayu Menteri Ketengat Pelating ka Berim Upi Citambaram Hakamat Jongka Ying Bishar Jongka CBI Mentakasi. Let Jureb Menteri Ketenat Penroisor Uba Hamletson Doling Mentakasi ya kejinglong kejaka Tenyut Hamartin. Bat pelat Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills Kong Mat Sidor War Mentakasmi ya ka Swach Survekshan Gramin ajar kat kendai na kebenta ki kat waiteli ki CNRD block. Ki kubor ki babanya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi unsami bandit yuk kejat Syakilai teli kiri kata ke France United Arab Emirates Bat Bahrain Mentakasmi. Haka jinglit yu kejat bening Kong Jong-u Modi unsa da ikendu yu Presiden ke France Emmanuel Macron ha Paris bat unsa ai jingkren halor ki kam kai pateng ki kam yadari ka boarding banyele persya ikile no badru halor ke jingye trelang ha ki kabduriau Indo-Pacific ha pedeng kini ki ari. Umodi unsa ikendu yu Menteri Rang Badu ke region ka France ha ke jingye lang ban ai jingkren ya ki ken hon jong ka ri India ha UNESCO headquarter of Paris. Menteri Ketenat Pelating ka Berim Upi Citambaram Ubala Syakem da ke CBI ha kebayadai bat ke Mokot Duma INX Media lawan ra Ahmad ka Ying Bishar jong ke CBI ha Delhi mentakasngi. Lakem yu da Ketenat Tokit hinin kamit na kejaka sa jong u ka Jorbag ha Nongba Delhi. Uni Menteri Berim jong ke Sarkar Pedeng ula jar ngai hadin ba ke Ying Bishar Delhi High Court ha ke Sgi Baar kala kentat ya kajing panjamin Jong-u. Menteri Ketenat ki kampo yeng ka Sarkar Pedeng Amit Shah mentakasngi ula penyat ikajinyalang Western Zonal Council Baar Pusau ha Goa. Kani kajian lang kalong kaji kenduk lang hapedeng ke Sarkar Pedeng bat ke Sarkar Jela banyak peli jingmut halor kimat beper berkentup ya ke kot kekia kajing syong shngan bat ke roi kapar. Hakani kajian lang lawan banyak shimbenta di ki Menteri Rang Ba jong ka Maharashtra, Gujarat, Goa bat ki nong mi kmat na ka Union Territories berkentup na Daman bat Diu, Dadra bat Nagar Haveli. Menteri Ketenat ki kampen Roisor ka Sarkar Jela uba Hamlet Doling ringkat ki Rio Sarkar na Ketenat mentakasgi kilalik jengok ekajaka Tenyut ka Badan Hamartin Hamaulai Mauyong. Uba Doling lalik jengok ia kani kajaka kenang ban kemi ia kajinglong jingman ha kani kajaka hadin belami ki jing ujor syapang kajing sma iutung kabawan na kani kajaka Tenyut. Haba ai jingkren syakilat patai kubor hadian ka jinglet jengo uba doling laong ba ka jing sma iutung ka bami menta na ka ni ka jaka bread nyut kalong na ka daw ka jing tua jang ka wei ka kinro ka basyad ya kini kinyut. Ha ka wei pat ka liang ulaong ba ka jing shna ya ka jaka pen kelas bo ya kinyut ha Martin kalayat syaprang. Kasong tang kalong tang support di bantang ngor kumni bore ngila itu ba ya ka jolong jomban dengan ka jaga ni ba kosong kalong ba katika ka ro mlagin petrino
Nadu la sai si kan stang nak buat clear ro it ki nyut dia bakai kan stang kan ro di apa ini kena mana boleh bah pedap dengan ro nyut bakai perhap si sport. Telah kemunungi target bah jadi jing sma apa manta dong sem la badong in persang ban pura kat bala kerang ba kan num kata ya ki pai ba dong yang wan kham ta mik pai ba song jong song molai. Deputy Commissioner ka East Khasi Hills Ikong Matsudor War Nongbri nekasngi ilapalat ya ka scheme Swar Survekshan Gramin Habaro Khatway Tiliki CNRD block Haka district. Haba ajing kren haka nikasngi Ikong Matsudor ilaong bakipat ba ki day banlong ki balapin kreb ha haka bayade ba kajing temu jong ka program kerpang hakatan nong kendong. Laban kedaw baka ni ka program kan ay ka national ranking ya baro ki jela ba ki district hakari kat kum ka jingla jong ki bande khod. Kajing kami binya na kabenta ka ni kalayat syakmat bat kanyat beteng haduk ka arpusan terik unay lor. Kakasi Jantia Deficit School Teachers Association mentakasgi kalapin ko buram yo President Barim Uba ED Nongsiang, but yo Vice President Uba RS Marbanyang, hakajingelang kablalong ha ususutam auditorium Shillong. Haba ajing kren hakanikasgi Menteri Barim katanat puli puti Uba RG Lingdo, ulaya ro ikajing treshitom jong kinikidokot Barim kakinhon, halor kajing kintiw ya kapuli puti hakajila. Ulapin pauru ya kajing smokia halor kajing bakinong hikai kia kendo kamtam hakabam yo biang ya katulab bat ulapin tikinaru ba unlet ra ya kanikamat kenang banyak keren bat ka sarkar syapang kijing jong kinong hikai. Towards teachers are the architects of our future. They're the builders of the nation. And on the other hand, if we have to look at them as a burden, I think it does not gel. I feel that today the status of teachers has to be improved in keeping with the lip service that we pay the teachers. If they are really the builders of our future, I think our deeds should also follow the words that we say. Mentapa ini pe ka jinglong jingman ka sunbeneng. Ka jingshe jingkrai ka sunbeneng ha Shillong kalong arpun 0.9 degree Celsius ha kapor minstep bat khat 0.9 degree Celsius ha kapor janmin. Kajing singam ka haw kalong, hinyaw pusan na kashispa akapor minstep bat kanday pupra na kashispa hakapor janmit. Lakmilan ti baka sumbiteng kandum o ha Shillong bat kijaka pamarjan. Shaban poy shabukut jong katuk kubor inyapet biang sa shise ni kimat bakongsan. Let you Jad Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi Syakari France UAE bat Bahrain Ong ba kajing temu bakongsan kalong halor kajing ya trelang hapedeng ki ari. Lawan Rayu Menteri Ketanat Pelating Kabarim Upi Chitambaram Hakamat Kaying Bishar ke CBI minta kesngi. Let Jurub Menteri Ketanat Penroisor Uba Hamletson Dolling mentagasi ya ka jinglong ke Jakarta Tekniut Hamarten. Bat pelat Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills Ikong Matsudor War mentakasgi ya ka Swar Survekshan Gramin arajar kat kendai nakabenta ki kat waitili ki CNRD block. Te parlok atung ilapoy siya bakod jang katuk kubor jangi menta ka janmin hadu benesyam biang bat pi lesyai kasi hakajuk kapor play pi barot.